batimze chombo letu program Ndyamusiimanta ochinde Claire Mirembe mpaka harisha itano simemba bazintabariche yo muchweka chenjiri chweka cy'ikigambo cy'ikizoberi kandi cyabakiriye kigambo kirungi izuba ne Sunday 2011 byo kwezi kwa kabiri 2024 2014 niturumanyanka izuba ry'abakundine konkane ry'izuba ndyo rumwe ubuturi kutandika ekisibo twaza kutandika kwecureza mu mishogarhanga tindu kumanya uko yeyerize kutandika kukore ebyo ebirhanga kunda izuba rya 2014 ntujeta Ash Wednesday mwena horabori no kusigwiju no kutandika ekisibo mweno ninkweshengerezo wishemwe oyikiriza Yesu Kristo kubo mutegecho w'amagara gawe manya gutwatandika obwire bw'ekisibo obwire bwo kukora birungi ebirhanga kunda izobe ryo nchakare tuhina babiri bazana kazano kabakundine bweni izoba ryanye nchakare program zetu eyo kubanzana sisimuka eya kabiri no mushonji ntuzakuba tuhine live phone calls ntuzakuba ntutera amasimu kandi turi kureba nabo abahangwire omukazano ka Valentine ebe bitiriyaho ryo muhinji ningo murisa nyenda kumanisa ngo muri kugwa Vision Group ugwa Harvest Money Expo gugarukire umwereko guntija kuba tuyinemwe ibintu byo mutano munonga ebikwatirine no kurisa hamwe na no kuhinga nituza kuba hariyo abakugu abari kwereka embibo zabo ezo yine kuhinga nango kasharura amasharura minji nahaza kuba hariyo n'abarisa bari kubana batoreka ente zo yine kurisa kutari kurisa zeryo ukashanga ngo nori center kwereza ritemwe yamate apana nahaza kuba hariyo abarisa abine kutwereka ente zitushemeriye kubantu turisa tukatunga matemingi tukatunga ebintu bingi munonga za character zo kuhinga semisiri yite mihango buri kimwe cyone twatirine no kuhinga no kurisa no ija kuba no tushango umwerekogo nukuza kuba gukorero Independence Grounds kandi okutaha muno shashiro mutwaro gumwe gonka kandi otaha mukurunje munonga bitu harona no kushashire mutware ebiri washashire mutware ebiri no tunga no kushomeswa kandi omutwaro gumwe nogo kutahamu then gumwe nogo kushomeswa ebyo byo kurisana no kuhinga mwene mutaka ferwa kwara beno yenda kumanya ebirukurata ebirukwatirire no kuhinga no kurisa buzima yetabo mwerekogu ahari korero Independence Grounds noza kuganyirwa mu chango omwereko Vision Group negutaho buri mwaka kwenda ngo abahinji hamwe n'abarisa bakatungo bukugu oburi kurenga aha kubari Vision Group nekitongore kandi yo nekoreki kwenda ngo itunguro buhinji no burisa nyaburawe tweshanje korero grounds waba no yenda kumanya byo kuhinga no kurisa omutwaro nugumwe gonko kutahamu washashire mitware ebiri no shomeswa okoshemeriye kurisa okoshemerire na no kuhinga turukwenda imwe bari kuhinga mukahinga akace turukwenda bari kurisa okarizeryo okarisenti ibiri kongo shange ntibire zoine turukusiana riti 10 mbweni yetabo mwere kogu orebente zo shime kuba no risa orebe ko shime kuba no hinga za characters ziri kuhinga zona noza kurushanga mwere kogu program Ndyamusiimanta kandi akira kutaikaho nake kigambo cyitu cy'ubujurizi obujurizi nubukura hamagara gitwe amagara gabo wabano manyangu wikirize Yesu kubo mujuru w'amagara gawe obujurizi babuherezo hurrahe no kwenjera hama oyongera hamo mu izina rya mukama w'Yesu Yesu Kristo kandi obujurizi obukora kuba no jurizi na rya mukama w'Yesu Yesu Kristo oburano yongera mano mukwitiriza oburano yongera masiko omanyote nebitaka basikire nibija kubasika ahabuze na rya mukama w'Yesu Yesu Kristo mwe twatunga mucha twatayiso wishemwe tugamhanje Arthur twakushemera ahabwari bare Church of Uganda abantu bari bare ntibakunda Arthur ireje nderejoye owishe mukreya mukama witu nakunda mukama nakunda neyo Yes asimo mnonga yabara kwija twasime mbabazi ahabo kuba tuburiye mwengu nayija kujura izina rya mukama w'Yesu Yesu Kristo tukaba twatayisaho wishe mwayizire kujura yagira ati nyoti nyine mu rumokonka office yindi gukora mune ya Yesu chikanganiza mwamani nitumanyisa ngo no bwakubotine mu rumo konka ho shitamire okikirizo kamanyote owundi kukorra ni Yesu no buroi namani namazina mwene ntwenda kumanya Arthur onoza rwankahiri kandi no turahi nyowe nizarwa omuri mitoma ruhinda aha cyaro cyarwe mpungu
aho niho nazarirwe nkakurra nishabira mu kanisa ya Katerera mburisa bwa Katerera kandi umwakidikonare ya Katerera. Okay. Asa wazarwa abazire bari kushaki kazarwa abazire batarije bateyine sente tataryo musinzi konka mawe ari kukunde kanisa. Ecyandetire kuguma mu kanisa nakurra mu kanisa nahereze kanisa ombunyeto bwanje cyandetera kuguma je omisho garuhanga nubwo ibindi byijire bikeja umurugendo rwo kwikireza ntakamazire kujonwa konka nkaba ndiyo mu kanisa. Amina. Atha tata ya washanga ryo mnywa marwa mwazarwa muri abana bangahi? Ito turi abana binji abo kubatataka bayi n'abakazi binji. Okay. Turi abana binji omunde yamawe tukazarwa bana mukaga kandi karentire tuyina abana batari hansi ya 20 abo tata ayine kandi ruhanga aturinzire ekaye ito ruhanga yatwira umugisha twagumaho twagira ubusingi. Amen. Ndenda kumanyira urugendo rwawe tata n'umusinzi mama waryo mu kanisa byakwatagana bita mama nazo mu kanisa tata tarukuzaye. Mawe akatunga umugisha yazarwa umuka eri kumanya ruhanga kandi tata we yazarwa umuka etari kumanya ruhanga cyaretera mawe yaguma akarande ko buzare bwo wabo kandi ecyandetire nyo kuguma ndi nawo mu kanisa n'obwiro bumawe yasigara wenka tata kamusigaho. So mbwenu kikaretera mawe yaguma mu kanisa yatunga umwanya go kwereza ruhanga mbwenu twaguma turi mu kanisa ya Kristo yaturinda. Amina. Urugendo rwawe rwaba ruto mu kushoma uko bandi tureba tata nanywa nasinda mwenye twenda kumanya urugendo rwo kushoma. Actually tata kuyamazire kutusigaho embera yaguma naho yabira tusigire hakaba hataruho okushoma kwaguma. Actually nkatandika ishomero nyine myaka mushanje ahabo kubura sente onka ruhanga yankwasa nashoma natandika kupakasa nkiri muto mawe yapakasa twari yabusha twajwara busha konka mawe yafayo yanshomesa kuna kiro P5 natandika kwekorera n'emikono yanje mawe aronda fizi ndonde bitabona uniform kunarize P7 nkaba nayegiro kombeka naturaho na mukuru wanje yanyegeso kombeka namanya kombeka ecyandetire kugira ngo kunabire mba ryo mu cyumuro za kupakasa cyandetera nabona fizi zo kushoma nashoma ruhanga yankwasa naheza P7 Katera primary school na rugayo naza Kanyabwanga secondary nashoma senior 1 nahezereza ho senior 3 na joininga Kigarama secondary school ayi naherize O level. Mbere tanguhi natere bishoni ni hamufizi natera amatafari ni hamufizi naza Buganda napakasa Kampala nayo wakaye. Kampala tindayikire yuko nkambwe nitwacyaro kuba rukora okwimuko kaza gukora bageta Buganda. Uba waza kwinji sefuka uba waza Kampala uba waza ikonka warwo muka yawe uraba waza Buganda. Amazimo kushoma nkija naburaburaho niyo mpifona yanga hwishomero mawe yankoma bantera ukaburya wahurra ryafite na urumutima gwangira mu customer yaboro tine kimuri kwebasiza rwo mwishomero bakabangambire ngo umwana yatoroke mirunde 3 mukayo wabo nagenda nibamuronda nibamugarura bakabanzira ngo yahike 3 nibamureka ngweno nateraho kugira ngo nkaguma nintoroka emirunde hike 3 mawandu gahonde kakusho ugumayo hakuba haro icyabire nikingambira butosha ngo nyowe tishemerire kushoma ahabwo kuba owiti turyabo kunagire kora research yekayitu naronda mu muntu shomire yagira yabara so stani yangambira tiwe okushoma ukureke onkani nsima mawe obwire bwahika natoroko go kubanza nagenda yandonda yambona
murundi gwa kabiri natoroka naza kuri sente z'abafumu narisa konka mawe yijare yagaruka yandonda yandeta amurundi gwa kashatu kunabire neza kutoroka mawe yankwata mawe n'umuhara w'abagahe yankwata yanyetwara umucyo yantwara mawe bantere uko ngwesho noza ishomero tinkuzaye niyo primary yakana basurukare bantere uko ni noza ishomero tinkuzayo nambwe nubansibura umucyome ndi kutaha kureka kushoba bakoma bwire buri kwingana ki ukarara mwe biro bibiri kandi ndi kuterwa mboko buri kashesho mwihangwe no mwazyo konka mukaza ishomero wanga kwikiriza nayanga nataha kunashyiromuka ruhanga yankwasa yagamba nanye ati mukoze kushoma ibya fizi ninjya kubirota ubu nabire ndintyo kaba nayigiro kunyomarwa nayigiro kurwana ndiye chaze umchakana abashomesa bakiza kuntera babanza bayetana staff yona mbwe nashure kubi nintware mpiterezo ze bikatunguniza kucumita abana amashomero nisibika abana babahara ahabirago tukaturashita mabirago bwire mukatunareba imbere kagumera hinduka abantu barashitama mu ntebe n'abana bato ubugira abana bakabinemyeko bakugezereka rero mbwe nejo myeko ya uniform kebe zibazirireho sato ko akabashitami ni washitami okwatomwe ko gukoma ahakirago cye kiwembe hato mukoma akiza kwimuka aremeraho beno ensi nagira mu mbere tyo nka ruhanga yanga romishomero nashoma naheza P7 ruhanga yankwasa neje mico yawe mebe nashoma naheze cyamushanjo nazo umusekendo kunakira umusekendo washonga mbwenu hati bansetura nanywa marwa yo P5 na azaho mu groupe y'abasigazi twatende ko gukora ubucyayina utakahereze cyamushanjo twaye gukora ubucyayina ntabwo twabukora tuyamwaka sente ukiza ishomero wateraho samemwe watera ikipanka cyawo wakitamuto cyakwetororeraho bakwa sente weza washongura ifu yabonera bakizimpa ezimwe nkanywa amarwa ezindi nguraho bitabo n'ubucumu nza ishomero mawe yashaba mawe kinamuku ekimukundira butosha akaguma nanshabira akube kitata yabira musigireho akaba yamusigireho abwo butazara abana baboje mbeno mawe yahirirwe yabwi n'umwana w'umwojo hato nawe yafabusha mbeno bwire bwahika mawe yar mbeno ruhanga ningira akaguma nankumira hihi onka no bunabire ndi umusinzi nizubukanisa nintere nango mukanisa yo wiki nobunsinda kibero overnight cage ndababara ntaha nsinze kumukanisa ntere nanga abantu bajunwa batendereza kusima banga tweza yuti nkajunerwa nashoma museniya nanyomarwa nimwe natandikira kutere bishwani n'abakameramani natere bishwana abana bishomero abajwara bushambatere bishwani mbeno nabantyo nazo mu bishwani nabo wese umuseniya wano umucyumuro nakorisho ki kabakaza nari kuma ubucyayina kunamazire kugwega nkaba nahindwira izina tugamahangere karita cyuriro kandi nyeta muhumuza dragon Chinese nobody no parking kadingo dingo ringiringi kanyama ago nugo mazina gabire gariya ga stage wabwirisa speed stwagahurage kandi muhumuza dragon Chinese nobody no parking kadingo dingo ringiringi kanyama gona gawe agagariya mazina kamunani nagatawa mazina kunabire mpeza ko yanjuru kuko abana batera umunga ishokeri ryaho risibire stana ngambire ati uryo umucyayina mbweno haturenjrom ariko ngo muto kwabase mbweno witensi yamanya ari nashomire ko abirora abaho wagira tugamuhangere bura kigiro to umucyayina cyo cyanguha mbweno nobody no parking kabanyine ho mushomeso umwe bambe master barema kaje akankunda munonga bamuresera ishomero ryeto kuyakireho nguhaza twino umucyayina atembwesha ka akarinka yungukariyaho bakoreta ngutukorereho kamo mukakoraho
umushomesa agira ati resonera akurateho ati ngwe murete sente wo rwigana we karamu master nangwa yampamo iryizoba kunakozereho bucyayina yampamo nanye ntari yazoba shomesa so life nikwe nagikuriremo yo mu China na shoma senior 1 yo mu China na shoma senior 2 yo mu China ubu watwara umusiniya na utwara umusiniya na bakafura umusiniya ensi yamanya kandi nkundo mpira nazomwo kandi gorokipa wa timu yanje kandi yo mu house bakugeta Uganda chobantar mumbwe no bandonda ayibambe ensi nengambira ngo hatanwa warengo wamarayo kanye namane ndyo musigazi wa mane uri kushongo ibintu birije konka kumbe byabire bitarije ntarukumanya tata yatusegireho ntarukumwetegereza bakigira ngo tata mpuro businge ntabwine hakati ndi kumanya tata stane yaguma nambiha ngo ndiki konka byabire bitarije wari nutunga kasente reba ncobono rwigana nyo hamarwa ngira nzumu live konka ekinsi naranga akandindirayo yakwindirayo twahize cyakana twahize senior 4 yo mu China ateje vaka ntwenda kumanya twaza ho mu China ati kuna shikira mu senior 3 neja nagira mo kurwara senior 3 nagira kurwara umutwe bagushemeza bagukoraho ngweno kurwobwo embera yatandika kusisikara umutwe gukaba gufutera gukaba ndi muto ndiyo P3 hariho wantire nko no mutwe ariyo muzigo turisize turi abana turiyo mwirisizo so nakurraho ubo bwire owitekeriye nako twagiro mwirwarro batushabe sente za medical form zabura mawe batubazi twatahe cyo cyaho hati kunakira umuseni ya 3 hato mutwe gwimuka so bagushemeza wareze gushemeza hagire bibanzi birakukora cyo kubanza bangira ngo bitegere niyendeke bangambira ngo ogume orebuke ngo nubiyamakare konga nabwe byo amarwa ati ndabirekire by'ubucyayina nkana atandikire kubicendeza kankana atandikire kugomoka size yayangire bwene bimwe nkana atandikire kubicendeza so neja najunwa ndiyo mu cyumuro cya kanditamu omuseni ya 3 Romana kwezi ku 12 byo mwaka ogogwe 2012 Yesu yantaya irayanjonera kamwita sime mukaba naye bari kujuna ntwenda kumanya aho wajunerwa hitwa bakige kiterani ecyakuretire mu junwa kandi tureba no tunga kasento marwa nkayo mu China niki hate okujunwa kwanje nyote ndajunirwe mu kiterani ukaguka ukabandi yo muka zikazire shamwenda zihawo zo bweno burije kuba mwabaje nagenda ngire kuyungurure mbuzi kunabire ngire kuyungurure mbuzi hija ekintu cyankwata omuchaka ahe nabire ni nyinama kusibure mbuzi kugita handi aho noho nagwire so tende kumanya byakuratireho konke kende kumanya nkancyakare zikaba ziri shaha 3 zakasheshe nayeshanga ndiyakanisa yitukaterera ndi omaguru go mwahure bakumweta Reverend Fred ya Rohanga wabira riyo mwahure witobwo bwire katerera yambuze kibuza ati tugamuhandira mango birufire ntapane ico tende kukimanya yambuza ati nenje ahanti nyoni manyakimo mbere ndiyo musisi hati njuniru ndikurgo mu ndwara umoyo wa Ruhanga kanangambira ngo njunwe narugayo ni njunwa narugayo ni nyetisa umwahure yanshabira kwereze kunshabira ati ngwenu wajunwa ntiko yanyatuza yangambira kwaturesha okujunwa najunwa marwa najunwa ubuyayi najunwa binabire ninkunda byona nabireka kunahereze kubireka natandika urugendo rwo kuburira ngire niyo museni ya 4 naburira ngire naheza seni ya 4 kunahereze seni ya 4 na joininga theological college
ubwire ekere college bakugeta mu Ngonya Leadership Institute onka hati tekiroho aho muri Western Kore nashomaye baruhisha tuzoburize najwaro burize naheza ruhanga yagumiza mu yanyeta nahereza ndukuza kujwaro burize nibwe natunga umugishagaruka kubona tata nayeta ubugenyi nangwa umumbanya buzare yazibira abantu kwijo ubugenyi bwo kujwaro burize ngwabo kubanyangire kweta tata kashino yeto tarukumanya nataho buryo naronda tata namubona ahasimu nagamba nawe ntonoyija tata tindi kwije kuri wanje yantera yangambira tiwe shot kugira ngo utakwenda kwija ngo utayine sente ate sente zine konka mukamujo kashini njogo untakumanya so tata ngatunga umwanya namuteresimu nkambuze buzo kuri nabire ntaka kuzira kana teka ngo mawo wabintende ankambuza ntubangambire ngo ubugenyi turukubwijamo nambuza ntortata ninga bangambire tatondejo tiyangarukamo namujyana ntumbeshe na wotijire mu bugenyi nibwija gumizamo tkonkane chinsasa nani impa speech ngire ngo nyine tata ninga temuyi kundagire ngo nkwini abatarukumanya nibija kugira ngo kashkwara abayinisha bwenshi atamweta mbugenyi kandi kundagire ngo utinkwini abarukumanya nibija kugira ngo aha bwenshi waferirwe shoka bura kutugambira tukakuzirikira kunareze gambe byo bisharaho isimu onkampeyirwa kwinabire niyaho tata nterera ate ubuzo byumburize ansaze buzire ati nashara mukwijo bugenyi nkani nkireba nkekiroto umbana beitu ninye nabire ndyomujo wa tata abandi nabahara tukatutura turatere mpaka ngora areteje tato murundi go kubanza noha bagira ngo baba bari kubahingira tata naija konkaro haga kanamanya ngo tugamuhanje ni waretisha tata yijo muka yeja yakoweitu kiragambira abantu tekinsasa munonga tata ari kwijo mukakaha bene cyo kinsasa icya kabiri tata katarukumanya nacyo kinsasa abo kuba kansiganzirwe yagaruka ninjwaro buhereza so mbwenu life ekabya eri kushwetyo ubusasi bwababwingi unkasima abajunwa abe najunerwe nabo abe naburire nabenjiri bakagumananye okusya muheru ubugenyi bwabo tata yataho ubugenyi bwabonera mukaba witasimwe akiretikanywa kitu kandi ni simo ryo notambara nitamucheka cy'ubujuzi owishemwe twenda kumanya mukama obwahati yakwira mukundwa mwe nabana bangahe nibo tukenda kumanya then otuhereze message ya muheru twendera ninsima ruhanga munonga abo kuba agumire nankorera bikuru kunamazire kujunwa icyetengo cyanjye kukakuriyo kushoba mbere ninshoma nkore Western University mbendire yo diploma ya business administration umwaka wa 2018-2015 kwezi kwa mwenda ruhanga kampo mukazi yampo mukazi wanje birungi santrina ruhanga twira abana akatwohereza umwana w'umwojo wo kubanza twamweta akampurura ni musimu kandi ebiro 30 kwezi kuwo kubanza uko ruhanga garukire yatondije umwana w'umwojo tukombatize konka twamwirizi na tumeta abiyeni mwesiga ruhanga ayine byatukoriye ubwahati embabaza ruhanga zimpira ubuhereza umukanisa ya All Saints Kakindo umbrisa bwa Rwibare mwakidiko na regio mbureberezi bwa Western Kore kandi ekiri cyango ekinde kiri umukwikiriza no kugumana injunwa kandi ni impereza ubujurizi ubundi kwa aha TV nibwo ndukwereza umuka nandi namawe abukwa we nabumanya nibwo ndukwereza nandi y'umukanisa yindi kuzarwamo abo kuba nkuriremo nakora mu bwa youth leader nakora imirimo mu kanisa narugayo nabandi yahantu hona hindi kubandi ubu bujurizi ni mpeza inyabaza ruhanga bwo kunjona eminyeto einekizo bukimwe egeri ya hero nabateka ngo kujunwa nuko bakayikora n'abagurusi konkanyo tine cyanshazire kujunwa nkire muto actually hine byinji bintungire ahabwo kujunwa ndamuto amagara ganje gagumire gari marungi tinyine kiri kunteganasa
ecya kandi kindetire kutunga emikago mingi kurabira mu kujona wotakajona bundi none ushongo emikago yo inenemara konka wamara kujonwa brezo bano kuma noyongerwaho nambwe no hati hariho rukunde naja gumana amanya tugamuhanje nikimanyisa ngo izuba ryarimbugana yagira togu nkantura nkamuhuriraho hatecho nikimanyisa ngo cyanyongera ki abantu kandi ninyenda kubamanyisa ngo wabo ine abantu nobo ine bintu abo kuba nakira kugira ngo ugira ubuntu bukwe abantu bakwe bintu nsimire ruhanga wo kujonwa ruhanga ntungwire yanyiho mwidara yantomurende owita babire bari kubi hati turihoje namazima tukashyira harurengo rwo kugira ngo twageze resente konka kandi tetucetenga mnonga abo kubiki tukubana twenda at least ni chikoro mbeno nimbeta mwena umwikiriza Yesu Kristo ajona magaraganyo oyihereho ibyo kujunwa ko kuburengire no basa kujunwa kugira ngo amagara bwawe gagumegara marungi akakora kunyomarwa gine bizubu byawe kuri kurese tabe ine bizubu byaye kandi nabwe nakucambana nayo hari yebizubu byaye mbeno ni mbeta ngumujunwe twikiriza Yesu Kristo na wabutaburire ngiri konko kimanye ngo amagara gawe gariyo mikono ya ruhanga naje kwereza umugisha beba rero wishemwe Kereya kandi nashemererwa kubaha ahabwe mbabaza ruhanga shaba ruhanga ngo aguma twerizo businjo obwo imbabazi zigumene zituje no butosha mukama utasimi mukama n'umurongi ahabwe mbabazi yagiriye wishemwe tugamuhanze ata ningo kugira ngo akireka bakace konka ata yanacinda kirekirireyo ahabo kuba mukama mjirireje mukama yamjere mbabazi wari bokura ko yuko yakuze noreba ngo ushobore mukama mukuru kandi noreba ngo wamwikiriza akategeka amagara gawe Yesu ogwe tine cyo kubasa kumugamba ahabo kubo bwa hati tugamuhanje atho wabire na yeto mchina nobody amazina akikumi yatawaho kuko bwa hati no mburiza inekinza cyo burizi kandi mukama yamjere yamheka mukama yamjere yamuharizaro kandi mukama yakiyongera kumukoraje mweni we ikiriza Yesu agumje n'amagara gawe niwe Yesu akujerureje mukama kukorera birungi hazorebo kuwarwa munseje inseje y'abarukorera yensi utandice gukorera mukama utandice gukora Yesu program ni Ndyamusiimanta bitakire tukanywa kitu ntwiriro kwendera boza kwitiriza tumure iceka cyo bujurizi ne tugarukane iceka cya messages